wan pura sumbia naha program kataura brihwaya dukera. Yonay si katara wan papas kra heaven ra iwis maba. Tingki may ibang huwis na nahawar karadawan man lamton katara bamihta na kukliya sa lawan prakram sa dawan maninang bamayon ra daw kansa. Kau wan taura waras kay na rawan brin ka sa manra karni kamaka wayadar sa kaya bara bakut nat kara manwan tabriram kama. Spirit kam holy kirabayona ni walkabya barawan kay kiwan wali na ni kumibani wal sindawan. Barbako dia daw kiwabe sut badawan man kupyam laka man ramayon ramay kaya badukira kabya. Nahawar kara yang baku puri suni man mihtam ra ay makin ha program katawra brihawna. Lupyam Jesus Christ ninara makabansa. Amen. Kumibani ra laikula tara ani katon kay kisman hasikaman radio kam dawan bila baikra radio ka radio la voz de Dios biluitawan kawina pio sutra yulam kahvisa na storiyam ni ba bre kumibani ra shermoni na usaywan karasin witinay karni kawamihta nahara yona ni aslatakan sa nahabil kanakku yona nilukan ka kumiwal dawan stor kayam ni ba isaya mayon ra painkra ni ba wali baray ko kilili atakan kay badukera imba memories na wantila ra kama barasip kabya ay kuki naha lilikana brian kay badukera kay salawa na wala kumrawaya bara bawi na baltaw betem dawan bila holy kiraw na text pain kira kumaisikegya bara bako yona ni dawan stur kayam ni ba IC wan taura impakan kabya so tra invite mo ni sawan yula kahbram kama bilu itawan kawina mana ni wan tlabila kat radio la voz de Dios dawan bila baikra radio ka wan muhni Adonis Miranda wan lakula maikisa bara yapti kamlaton kirasin na habilu bilara barrio Nueva Jerusalén ra pio sutra wan kaikisa wan lakula bila yabisa. Radio La Voz de Dios. Buram Jisastra dus prini sol de arca Prana purara sunram banyarka tiu biapya Bribia Wailam nani sutlapya Kraistawan man kabya Buram Jisastra trompitual taukram Kay namra kay kismaki ayu alilyara White nananikan help mons wailakul kayakas Sibri para manwaya karnika maikpiyam Buram Jisastra yakan karnika bris Winam swapni kaklagya bahara kay padam Gaspel bagbaw kibambas ay wakipuram suns Pay
Wan karabam rawal apukra kamakin buram jisasra trabil patlubyan Naiwawar bin kamansap Naika aiwanan man Yapura luinanim Raya kakraun kabribya Pan glori king kabawal Ban kaya ban kabya Bako nahawar kara, wan taura yung pakisa, buram Jesus ra. Naiwa, yaw na ni kumibani banit sa yapi ba winabuan kaya sa, barabako, story yam ni babrihuan kaya sa, please sutra. Kan nit katara barasa, dawan bila walras uplamanas barasa, dawan winan kakumdauki sa nayo saywan kara, ay bila yamnika ay bila holy kira babrihuan kaya sa please sutra kaysa wan Bible karawaya dawan bila holy kira winapis kumaisi kay badukera kaysa para marikan woh kataya syaptika futin bara borska 6 ba ay si kay kan kaya naku isa dawan bila holy kira spell bila ray si kay kisna naku paliwis ay sa luhpia spirit holy kira baninara Apocalipsis 14:6, palabra de Dios. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlos a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dawan bila, palabra de Dios. Yang kaikri heaven lila pasbako Enchalwala kumpalikan witin bila yamniba ay mihtarabrikan smalkan kaya ba dukyara tas ba aiskara barabako bila ay sinani barakiam kanani sutra smalkan kaya ba dukyara dawan bila painkira mo kilay kre nahki dawan mapara yamni katara kum kay kisanaywa bila holy kirana smalkan kaya badukira kanwitin bilaw isa bila na smalkan kabya tas ba ais kara witness kabya badukira barabakulika witin balan kabya bako pali ais isa nanara laki kaigda sa kaka naywa napakan manas Jesus ni nablay kinani manas yapisa nahasturi yam nina brihwaras brihwaya please kananira Kanahara, makabiwalan ka kum daw kisa ispelbila raw isa, porque es importante evangelizar na kipraise ka yam ni katara kumbara sa kiwisa dawan stur ka yam ni ba ay saya bila na smal kaya bara aysan ka na bilaw isa la evangelización es importante Smal kaya, dawan bila, smal kaya, dawan stur kayam ni Aisaya. Sturi yam ni Aisaya ba? Naha piwa na nira, piwa sutrasin. Kasak palinit katara barasa. Porque es la razón de la existencia de la iglesia. Kanahana wisa chochba bui kaya kaka nit sanaywa dawan stur kayam ni ba Aisaya. Nanara, yawana ni mana saisi sa choch wiyo ya piwara, choch ba priya suwatla bapan babaha. Kuna Bible Holy kirakat uwama sa kaka, choch ba sika man barayang. Naywa, yang na buwi kaya once na kaka-Christian ki lakara, kasak barakar na buwi kaya once na kaka, nits na naywa, yang buwi na hasturi yam nina Aisaya.
en medio del cielo vi volar a otro ángel. Kanbila holi kira bilawisa yang heaven lila pasbara kaikri henjalwala kumpalikan. Dia berikan usai mihtara witin berikan que tenía el evangelio eterno. Ban kaya bila na berikan uisa. Nanara naha tasbara bal naha bila smal kaya ba sika angel nani babal smal bepya. Kuna naywa yon ay laki kek beha ka Bible holy kirara wabya ka. Angel nani ba? Angel nani tan kabaya. Angel nani ba nah kiwiya isip sa bila walara. Mensahero sturi kwa kra. Bara naywa naha tasbara sturi kwa krabaya. Jesus ni nabliki uplika nani. Jesus ra balan nani baha ay raya kayaban nani ba. Bahasika Jesus torka tuatuil kranani. Baranaywa man yang nanira si kawanwisa naha bila yam ni ba smalkan kaya please sutra bila ay sinani bara tawan banira kiam kanani sutra kan para marikan frutin 6 baku pale wan mari kisa. Este versículo explica el propósito por el cual fue establecido la iglesia. Naha text kay si kay kuya bara wan kupya kraw kisa church ba dia dukiera nahatasbara bapan ba wewan sa man dia dukiera nahatasbara may suyan ba tan ka ba para marikan frutin 6 ba ay sisa makilay kra nani nit sanaywa napakan nani ansiano nani barabako diakono nani Jesus Christ ninabli kaya aw takram nani sudba liwina baltakram na ni sudba nit sa nahawar ka tilara kaya dawan stor kayam ni ba ay saya. Predicar el evangelio si pierde su propósito pierde también la razón de su existencia. Nahabila yam ni smal kaya ba ay nat kabatik biasa kaka man yang sin Christians na ninibris na basin nat kibatikuna kan man yang Christians na kaya kaka nit sa nahasturiyam ni ba ay saya kan Matthew kataya chapter 28 ra yawan na nira patuwan warka na ni wan kansa Matthew kataya 28 baraboros ka na 19 bawina 20 bakat ay sumatem Jesus Christ mihta manra yang ra adar kumuan blikan sa within proibuan nin kara karne kasut brian banin kara wanwian sa nanara mananigwas disciple daw smal kibangs barayaka sa klub ba tahbi daw kan kaya sa baku pali yawan na nira adar wan kansa kanbila wala raw isa vosotros sois la sal de la tierra manani sikatasba salka. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Kanbila holi kira bila bisa manani sikatas ba salka. Bara baha salka ba ay yamnika baha patara ahuni dauki ba. Sal ba sagbe sa ka baha pataba dia tagbia. Baha pataba uplawan tape tagbia. Pibia pia. Sen bako naiwa mandia war kamaikan ba daw kras makaka dia takaisa. Saura palisa. Kanaywa na hatas bayananit ka tara brisa dawan stur kayam ni ba smalkan kaya. La iglesia no es un club religioso donde las personas se encuentran semanalmente para cantar, orar y escuchar un buen sermón. Existe con fines misioneros y nunca ha de perder de vista el propósito de existencia. Dawan stur kayam ni bawihwis uplabanira naiwanit katara baha palibabarasa. Existe con fines misioneros y nunca ha de perder de vista el propósito de su existencia. Antes de partir, Jesús ordenó, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Kanutin kau Jesus Christ uliwaras kantaim witin yawananira pat warkaba wankan. Muskilaikrani
kaysa try mo ni kaya nahawar ka tarana bre wan taura takiwaya nit kamanas barasa Christian dak ni nani napakan nanibaman dawan bila smalkaya wanwiras witinra nina bliki uplikan ni sutra adarba yabansa kan kumibanira mana yaban kabya dia man daw bakat kay salawan na kumrawaya bawi na baltaubya yon ni kaway si wan taura wabya. Radio La Voz de Dios. Cuando toda gota de esperanza se termine en ti y te sientas sin fuerzas para seguir, cuando mires al cielo buscando alivio a tu soledad y sientas deseos de llorar, cuando luches y encuentres la espalda de los demás, alégrate, Dios te premiará. Sigue hacia adelante, Jesús a tu lado está. Alégrate, Dios te premiará. Sonríele a la vida, Jesús a tu lado está. La tormenta en este mundo seguirá, pero no temas, porque Dios contigo está. Y al final de la jornada tú verás que con Cristo en el cielo vivirás. Dawan Bila Baikra Radio Ka. Alégrate, Dios te premiará. Sigue hacia adelante, Jesús a tu lado está. Alégrate, Dios te premiará. Sigue hacia adelante, Jesús a tu lado está. Radio La Voz de Dios. Kupiamra saura bangwan, Jesus dukia plisapu, tas basar kani bangwan, Jesus dukia plisapu. Kais dorkam rabuisa, king bi walisma, kliban wini king bisa, Jesus dukia plisapu. Awar baniti kisma, Jesus dukia warkapu, dawan karni kamaikan, Jesus dukia warkapu. Trai kai kisin pura luz,
ram tiwana ni klibribal Jesus dukya warkabu tas badukya man pliki Jesus dukya taimapu sel puarka mandau kisma Jesus dukya taimapu tas baprana yuwika baman pliki alkisma sel pamyun ramplikisma Jesus dukya taimapu Wahya ba maniwisa Jesus dukya mapu mitaman yang ralma Jesus dukya mapu makumi panbrirasma bakiman wartakisma diyayab ni daukatma Jesus wal prau mayuwa ubapain kirapalikan mayon ra ni ba kusinwan kupya kraw kisa mayon ra bani ba smalkan ka pain kirabrih balisa naiwa saywan kara yawan ni dia dukaray sisa dawan bila smalkaya uplabanira bila ay sinani sutra bara kiyam kanani banira manbilawima kuna nah kiyang dawan bigla ba brihwam na bila walara muskilay krani dawan bakar ni katara brisa bahamih tayaw na nirawan kansa bila sat-sat na ni Isaiah bila sat-sat na ni Isaiah bara sa Ingles ay si bara sa miskitora ay na ni bara sa ispel bila ra ay na ni bara sa para bila wala na ni ra ay si na ni sin bara sa muskilay krani dawan yaw na nira warka ba wan kansa daw kaya takas kaya pia nanara kaysa wan kainara ito'y waya naha aysan ka yaw na ni mananiwal shermoni ba ispel bilara makabiwalan ka kumdimi aula bila ba bilawisa cómo incide la evangelización en el crecimiento del cristiano makabiwalan ka kum Christian nani pawiwaya sa kaka dawan bila smalkaya ba na kiwan raya kara wardaw kisa mukilay ka ni kaysa laki kay kaya dawan bila holy kira Efesios kataya ra waya Efesios kataya ay si kay kan kabya Shaptika 6 baraborska 14-15 mukilay ka ni dawan bila ba yawan na nira dira sutpat wan aysansa kaysa waya apastel pal dia aysisa naiwa yawan na nira bahapiwara Efeso uplikar aysan kuna naiwa manra yangra aysisa naku sa dawan bila ispel bilara ay si kay kam na balik ka Efesios 6 bara boros ka na ni 14 bara 15 naku sa dawan bila estad pues firmes ceñida vuestra cintura con la verdad vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies
con el celo por anunciar el evangelio de la paz. La evangelización es la clave del crecimiento del cristiano. Dawan bila smalkay, sturi yamni smalkaya ba, mandaukis mga Christian kamlaka ba, pawisa, kasak kamlaka ba. Dios no depende de nosotros para predicar el evangelio. Dawan ba, iyawan na nira, nitka, paliba, apusa dawan bila smalkaya ba. Nosotros necesitamos predicar para permanecer firme en la fe. Yawan na nitka brisa, wan kasakalukan kabara, bapi bui kaya sa kaka, dawan bila basmal kaya. Bahamih tawanuin sa estat pues firme. Kasak pali manani bapi bui bas. Apastel pal, yawan na naiwa, wan kopya kraw kisa. Kaya sa prophet ay sa ulban kara, waya. Prophet ay sa ulban ka, Shaptika 52, bara borska wan mari kisa na iwasaywan kara borska sembara dia wan mari kisa 52 borska sem na dawan bila. Cuán hermoso son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Kaikram, bila oli kirana bila bisa, nah kiprana palisa bisa, baha ay minara diminaha pliskar aulaba, lilia kirani diara raya briha aulaba, free lakaba, maki winiba, diara yamni raya na ni briha ulaba. Swakisakan laka dahara aisi aulaba. Bara sayan bara wisa dawan kamba kingay makisa. Wiyaya wansa man suskamba dimram wihtaba dimram kayasa pain pale wilkram kayasa kan bahawal si kaman wapi dawan bila smalkisma. Jesus Christ nahatas barakan bara witin dia daw kikan ba bako. Mukilay krani uplikinani Christian dak ninani man nahadawkan ka winan ka na daw kras makaka man Christian kam lakara pauras kauni ninamra auma yang kauni ninira auna ao bako pali. El Señor no nos confió la misión de evangelizar porque Él fuera incapaz de hacerlo. Dawan nahawarkana yawananira wankan kewitin sipapeba mitalika apia. Dia dukiera wankan. Él podría evangelizar al mundo en un segundo. Aho. Witin ba dawan ba witin ay bila ba sumal kay sip sa second kumra tasba aiskara karnikatara brisa. Au. Los ángeles desearían participar de la evangelización. Enjal nani basin nahanani sumalkan kana tilarakan daw kisa. Incluso los animales podría hacerlo. Daywan nani basin sipsa aisa yadawan sturkayam ni ba. Baco pali. Un día Jesús dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Jesus Christ bilawina. Dr. Lucas katay 19 bara fati bara wamakaka. Nahanani ay bila pragbiasa kaka wal pananiba ay sabia. Bacuensa. Así como todo ser humano necesita comer, respirar, moverse para crecer, el cristiano necesita estudiar la Biblia, orar y testificar por Cristo. Uplanani kumi baniba. Witinani plumpia enitsa. Witinani aywin kapuh baenitsa. Ayawitaw ka enitsa. Barabaku, pawi waya. Sensat, Christian ba?
Christian bani ba nitsa dawan bila ba study takaya ay pura sunaya para Christ tur kayam ni ba aysan kaya sa. Es falso si alguien afirma que está bien espiritualmente sin estas tres experiencias en su vida. Kunin kira kabiawisa Christian kumba ay spirit karayam ni sa wibya kunanahanan ni dira yung pabadaw kras sa kaka. Ani bah kimayuri Bible study takaya ay pura sunaya bara Christ tur kayam ni ba ay saya. Christian kum baha daw kras sa kaka baha Christian ka ba ay spirit ka lain kara pruan sa. Muhkilay krani kaysa naiwa try mo na ya naha winan ka daw kiba yawan ni daw kaya kan naha na yawan pain ka ba dukira ay sisa Christian bani yam ni ka ba dukira ay sisa kan dawan mata balay sa lapta na ni ba mata aw bitu kahula na ni ba apya baranah kiman sipsma Christian kamlakar pawi waya nahadwar ka na daw ki dawan mih tapat kamisyan ka na wankan sa nahawar ka tarana baba dawan ba sipapya ba mitalikapya kuna man yang baha daw kis mabako Christian kamlaka pawi waya ba dukyara muhkilay ka ni naiwa nahatas bara nit kamanas bara sa dawan stur kayam ni Aisaya kaysa wan minara buaya naharadyo ka baha lukan kawal pasarasa nahawar ka tarana tilara kaya dukera kaysa wan may sawilke dawan stur kayam ni kasakatan ka ba right Bible rabara ba uyan kaya sa upla sutra para bako dawan yaw na nirayam ni wan kaikbya Matthew kataya Shaptika 24 Borska Fati 6 barawarantem Lilia Palikabya dawan kambalbya time manaywar ka na ni tilara kamakaka dawan yam ni Maimundia kumibanira kay salawan na wala rawaya bawi na balbya yaw na ikaw ay si wan taura wan kabya. Radio La Voz de Dios. Diawim na dawan ra Yuwabani dayang walsa Dawan Bila Baikra Radio Ka. Lasutan kabrisa Jesus karnikawa Ahyama kong sintiw biyak-biyak Jarasut pawitin kay kisa Gat na krabawi na Marksik sa kong sinlu biyak-biyak Way na ni ba Wan saura mamang daw kisa Muna dawan waltiwang na biya Kasakimang triba Wala na ni ba Wan saura mamang daw kisa Basut batek kapang balbya Dawan priwan sakya Radio La Voz de Dios. Diawim na dawan ra Yuwabani dayang walsa Uplasutan kabrisa
Jesus kami kaba Ahyama kong sintiu biya-biya Yarasut pawitin kay kisa Gat na krabawi na Mariksik sa kong sinlu biya-biya Wala na ni ba Walang saura ba man daw kisa Una dawang waldiwang na biya Kasakimang triba Wala na di ba Walang saura ba man daw kisa Basut patem kapang balya Dawan priwan sakya Wala na ni ba Walang saura ba man daw kisa Una dawan waldiwang napya Kasakimang triba Wala na ni ba Walang saura ba man daw kisa Bahasut babantay ka balya Dawan priwan sakya Hubapain, wantaw pakisa, nahasik kaman radio kam, dawan bila baikra, radio ka, biluitawan kawina wam tlabila radimiwisa, wan lakulatara bris, ani katuan kay kisma wan walisma, barabako kau naikara sin wan kaikma nanisutra, wan mihta singbi, lakulatara may kisa. Nayo sayon kara dia dukera isi sayawan nani. Yang uba naha stur kalal kana kasak pali yang raya kara yam ni katara baku barabako nit katara kumyang kay krebamih tabrin kikan radio baku radio tabris na baku mana ni rabrihu may kay nahastur ka. Dia dukera isisa bila yamni smal kaya ba dukera bila yamni smal kaya ba dukera kawai si wan taurawaras bara wan lakulayabi sa Levi Pasquier bara Alvarado Hunter wan lakula Brima Julio Grant Castrillo wan lakula Tara dawan Manuel Cabia may sa Rosa Molina lay kulabris Barbaco sin Ricardo Molina tets tawan kabakat wan lakula pain kira may blake isa dawan Manuel Cabia wala kumibani wan nuhni ka wan lakri kana ni wan walisma wan lakula briram kama naiwa dedo kira wan naisisa un llamamiento a la evangelización winan ka kum daw kisa dawan stur kayam ni ba ay saya smal kaya ba dukera bahatilara makabiwalan ka na ni aula yun na ni ansa yabi aula nanara makabiwalan ka yumpa ispel bilara wan kupya kraw kisa ispel bilara wisa makabiwalan ka na kapo ispel bilara wisa ¿qué sucede si no comparto la fe? Dia tak biar raya kara o Christian kila kara yang kasakilukan kiba upla wala na niwal share mo naras nakaka. Dia tak biya. Kay saulban kana ay ko ki share mo ni waya bara dawan bila text kana ni takibasin.
Cuando un cristiano no comparte su fe, Christian kumay ka sa kalukan ka ba, uplawalara, share mo na sa kaka, trastorna el desarrollo de su vida espiritual. Ay spirit kalain kara, pawiwaras, takaskisa, alkitakaskisa. Al guardar las bendiciones del evangelio para sí, Barabaku, Sturiyamni Smalkaya, Blesen Kaba, Yukuki Alkibrisa Piwara, vive una experiencia religiosa egoísta. Within Kasaklalo krakum within aywi nakat, Christian kum within aywi nakat baman lukisa. Baku sagaka, 10 mandamiento ra, amarás a tu prójimo iba, daukras, ayuplicará latuan kaikras. Lo cual, barabaku kaka, tarde o temprano, time kunkura, lo conducirá al desánimo. Baku ban kabya kaka, time luya uya bawal, witin raya kara, kahula takbya, ay Cristian kalakaba. La vida cristiana adquiere sentido cuando se comparte la esperanza bíblica. Christian kum raya kara, ba, yam ni kay kisa o pain kay kisa within Bible Holy kira bila kay kan kastor kabaraba uplawalawal shermoni sa piwara. Por eso, después de curar al leproso, Jesús le ordenó, Barabami tanara sampla kuman mari kisa Jesus, le parbri uplikara rakan banin kara, within mitadar kumiyaban diawin, kapo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grande cosa el Señor ha hecho contigo. Barawin, manwas wamtlara uplikam nanira wis dawan manra diara tara daukan ba y cómo ha tenido misericordia de ti. Manra nahki ay kupia pinka brian ba wis wamtla uplikara lama uplikara naiwa manra sensat Christian kum manramya karadawan iyamnika mamrikan ba iyamnika maykan ba laton maykaykan ba nit sa wiyaya lama uplikara wamtlabilara nit sa wiyaya. Ang bahabaan nila ulban sa Marcos 5:19. Después de que la mujer samaritana se encontró con Jesús, bara Samaritan merka Jesus wel prawa ninkara, se dispuso a compartir su fe. Witinay kasakalukan ka ba, uplawala na nila win, wiyaya, win. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, barabaha merka ailaya pangkaika, watli kabasuyan bara, tawan bilarawan barawian uplananira. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Bara, tutinanira win bal, yang mananira maywim na baha, yang ra, dia daukan ba o aywin ba. ¿No será este es el Cristo? Nahaba, Christ babahak apias aquí? Muskilay krenani. Janos kataya 4 para 28 para Borska 29. Cuando Jesús regrese, todos tendremos que dar cuenta de lo que hicimos con el Evangelio que un día llegó a nuestra vida. Jesus kli balbia bara yawanani kumi bane wanraya karasturi yamni brian banin kara dia daukan ba praise kakat bribia. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, barabahan ni kumi banira, ay la liaban ba,
mucho se le demandará. Bahana nira, ailal yaban ba, taka, utinanira sin, ailal makaban kabia. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Bara ailal yaba ya lukan kay yaban ba, walutin winasin, ailal brian kabia. Dr. Luko kataya 12 bara borska fatiet. Baha aisan ba katuabya sa kaka, man Christians ma ba, yang Christians na ba, kasakilukan ka ba yuko kibri kayas na ki, o dawan stur kayam ni ba, yang yakan baman, nits na ki, mukilekra ni, mandila mo na isis ma, latuan laka ba, kasak palidaw kis, kuna dia latuan ka laka ba, daharaman ay sa emunisma, dia laton kalaka ba dahara ay saya traimunismo. Manupla kumra laton smawis makaka nitsa dawan bila ba wiyaya. Aw, kan manupla kumra laton smaba plunyabis maba kuala yabis mababa manapya nitsa sturi yam ni ba wiyaya. Kan Jesus sin ay daw kan kakumbrikan bahanit kabrina nira makabiwalikan mandia nitsma yang naikrawans na nakrayaban nin karawian niniblix muskilay krani kaysa dawan dia war kawankan ba daw kaya ay bila yamni ay saya wanwinsa yang naha temi kana once brihuinata mangkaisna lilan suyayapya kanuba tema importante stur kalal kana uba pali wan raya karayamnika taras kaysa lawan na kumrawaya bahawi na balbetem kau baykisakan kawal share mo ng kabya makabiwalan kawal kong yaw ni ansi kabribya. Si yo hablase lenguas y angélicas, mas no tengo amor. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese los misterios, toda ciencia si tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes, mas no tengo amor, nada soy. Radio La Voz de Dios. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado, mas no tengo amor, oh, de nada me sirve el amor. Sufrido es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no es egoísta, no es rencoroso, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Si tuviese profecía y entendiese los misterios, toda ciencia y si tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes, mas no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado, mas no tengo amor, oh, de nada me sirve el amor. Es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no es egoísta, no es rencoroso, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El
Ubapain wanawar kaim pakibatila rayaw na nisin maka las prakayara aula batilara na iwasaywan karalilewan darawalisa naku dawan mihta chance kawalakum wankan ay kuki lilia takan kay aistur kayam ni aisi bara makabiwalan kawalakum narasa sudba ispel rasa kuna yang try mo ni auna wan bila ralaki waya bara bakot nat kara wan upli kanani wan kiam kanani kumibanira yaka wantan kabriya wan Christian kanani bilwe bilara tawan sirpira bara please wala ras makuna ninam Christian bris manani dia warka daw kayas maba dawan dia warka maikan bayang raikan ba ay kukishare mo nisa bara makabiwalan ka walakum makabiwalan ka walwal makabiwalan ka matship nara sa bara walwal rauna. ¿En qué consiste el método de Cristo para compartir el evangelio? Jesus Christ ay natka kumbrikan ba Sturiyam ni ba, share mo na ya ba, dukyara, baha ba ani, dia dukyara kan. Kaysa isi kayki, barawan bila kat lakiwaya, baradawan bila holy kiro na text na ni wanwi ba, sinay si kaykiwaya, mananisips maulbisin bre. Es el único procedimiento de testificación que no falla. Jesus Christ, nat kakumbrikan ba, baha ba, Aisaya, Wiaya, Bahaba, Sip Mystic Takras. Jesús no buscaba a las personas como si quisiera llevarla a su iglesia. Jesus ba, upla na inapliki taukras kan ay chochkara, brihuaya dukiera, ni cambiarle sus creencias. Itinailukan ka ay bapan ka ba, chance munaya dukiera sinapya. Él se relacionaba con ellas como quien procuraba su bien. Bahanani wala sila takikan, gira pain ba, mari kaya dukera. A quien no le agrada que se le haga el bien, ya banay wawan tapiasay raya kara, diera yam ni kumdogbia. Pero el maestro hacía más. Kuna wan smas mal kika ba, bahawi na kau dirayam ni kananisin daw kikan. Les mostraba simpatía. Witin mari kikan ay mawan clear upla ni kumkumbara sa dawan bila smal kitaw kisa kuna mawan baliyahan bako. Kuna Jesus bako apyakan simpatía ay mawan clear upla sutual param. Les ayudaba en sus necesidades. Witinani nit kanani bribara help munikan. Y cuando percibía que se había ganado la confianza de ella, les decía, sígueme. Barabaha uplika, witinra pain kay kuyabara, witin mitawikan nini Blix. Nahaba Jesus Christ, witin bako wark takikan. Baranaha daukan kabanit sa manyang dawan bilas malkitaukis maba mansin yus munram kaya método de Cristo isa Jesus Christ daukan ka. Entonces las personas le seguían. Barabako Jesus Christ ba bara ninablikikan uplana ni ba Jesus Christ ramah ka ninablikikan. Nadie sigue a los desconocidos. Upla kumsin upla wala kakaira pera sip ninablikras. Pasba kakaira takuya bara ninablikikan. La gente sigue a sus amigos. Upla na niba ay panika kakaira bara ninablikisa. Andarán dos juntos si no están de acuerdo. Upla wal kumba wal ay kupila ka pesa ka tauki kabyaki apya. Prophet Amos Ulban ka, chapter 3,
borska tri diawan marikan sa kaysa ay si kaya dawan bila. Kaysa dia wan wisa yawan ni ay si kay. Amos 3:3 dawan bila na kuisa. Andarán dos juntos si no están de acuerdo. Si papiapali. Uplawal bataw ki kabiyaki. Witinani ay kupyala kapya sa kaka. Apia. Hamos ra bako ulbi wan marikansa. Si deseas traer a una persona a Jesús, primero hazte amigo de ella. Baja uplica, pánica, pastax. El hombre que tiene amigos debe ser amistoso. Y amigos hay más unidos que un hermano. Proverbios 18:24. Ama a las personas. Toma el tiempo necesario. Pero primero hazte amigo de ellas. Muiskilekren uplananira. Mansip dawan bilas mas malkras makaka. Mansipa pia wal wailam kaya. Nitsa uplika bawal. Panatakaya. Nitsa uplika bara latuan kaya. Barabako dawan Jesus Christ mina monuntara bribalaya. Después ellas mismas te abrirá el corazón y tendrá la oportunidad de hablarles de Jesús. Barabako baja uplika ba ay kupiador ka kuagbia barawibia Jesus dahraya isas. Nadie resiste a la atracción del amor. Kanupla kumisin diara latuan lakaw al munis matem ay kupiasipal kitakaskras mahkamanwal panatakisa. Es así como Jesús conquista el corazón del humano. Baku Jesus Crespa uplakupia alkikan. Con cuerdas humanas los atraje. Con cuerdas de amor fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su servicio. Oseas 11:4 reisisa. Witin ba dera sud daukan ba latuan lakawal daukan isa. Muiskilekran ni manakitnat kara daukisma. Manakitnat kara wihmone uplara dawan stur kayam ni ba aisisma. Kupyam baywan wal prautla kawal dira makabiwal nahki daukisma. Kaysa makabiwalan kay machip kabawal mahka prakaya wan program kapat natara aula batilara. Makabiwalan ka machip. ¿Cuáles son los principales obstáculos para la evangelización? Dawan bigla smal kaya warka ma para nanibaani. Uno de los principales obstáculos para evangelizar es el concepto de evangelización que los propios cristianos tenemos. Man lukan kam dia brisma ba mita si kama para takisa. Samtemiyawan ni upla ba dia lukisa. Wam nakaka ayay sabyaki. Wam nakaka dawan bilawim nakaka aywal byaki. Baha uplikalika proud ba yawan ni ba kuluki ba mihta yawan ni sip dawan bila smal kaya takiwaras. Si el instrumento para testificar es el amor, latuan lakaba palibasika bri waya. Wibya kaka instrumento witemba baha baya ona ni wandaw kan kabri kaya sa kaka. No existe terreno difícil. Baku sa kaka please kumisin nakibya kaka isi apia apu sudba isi takisa. Porque no existe personas a quienes no les agrade ser amado. Upla kumsin lay kapya pulato en la kaya bahmatem. Man lato en la kaluplara dera sut badaw kay matem baha uplika like palisa. No importa la raza, la cultura, la condición económica o social, en cualquier lugar del mundo hay personas necesitadas de amor. Nahatasbara upla iwi na niba laton la kanitsa baraman dawan bilas malkay wahmatem laton la kawal wais makaka upla sud ba may wala isa kunaman lukan kamoy na wam nakakadia iwibyaki lilap tay lagbeki praw tay iwibyaki manudaw masakaka well bahawar kalika takaskan kabia. La Biblia dice
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bible Holy Kirabelawisa, ya latuan lakaapo sa kakabaha, dawan ra kaukakairapyakan dawan ba latuan lakasa. Primera de Juan 4:8. Si Dios es amor, su iglesia en esta tierra tiene que ser la iglesia del amor. Dawan ba latuan lakasa kakaman church. Tas baraiwis ba God church ka, Jesus church ka, hapto saman latuan lakawal tawki kayasma. Bara latuan lakawal tawkis mahaka upla sudbawal pain kama. Una iglesia amigable con los brazos y el corazón abiertos para recibir a los visitantes. Chochkum pana brabri kaya yamni munikaya bara mistam kwaki kirani kupiam dorka kwaki kirani uplikam nanira bria yasma. La misión de la iglesia es amarlo y traerlo al círculo del amor a través del instrumento del propio amor. Manbara time kam nani tikis madamra wale pe jesman dawan pat yawan rawan kan sa latuan laka ba waldera sudba taug biya bahaba sika nahkibiya kaka arma kumbri kaya ba upla dawan bila sumal kitaw kinaniba latuan laka ba. La enseñanza doctrinal solo es parte del crecimiento espiritual y consecuencia lógica de alguien que ha conocido a Jesús a través del amor. Doctrina nanismal kaya ba uplara bahaba spirit line kara pawi wa abia dukiera kuna naiwa uplaba smasmal kaniba dawan bila smal kisa usi wi doctrina naniba pas mari kisa bara uplakum nahkiwibe kaka dawan bila pain aitan kabrira sa kaka doktrina na niba pas brihwa masa kaka nahkikabya sip aitan kabriras kabya nitsa latuan laka Jesus Christ dia metodo kayaw na nila one marikan ba baku pas brihwa nin kara Jesus Christ ra aulatem marikaya doktrina na niba Jesus Christ ba nahkiwan sa man iuma babaha ba marikaya kuna pastaura man yang dawan bila bre smal kitaw kinaniba nitsa upla banira mari kaya Jesus Christ latuan katan ka ba Jesus Christ ba upla kumibanira wian kaya sa witin ba sokiwan sasakrika witin ba klibalay batan ka wiyaya latuan laka ba wal. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Nawal prakuna jano katay 35 bilawisa nahadaw kan kabris makaka man ba clear palikama Jesus disciple ka welcome na nira latuan panapana brehiwi smakaka maskilay krani naiwa dia muni sol na ni manas yabalra Jesus Christ ra kakay ra takras barasa kanyaw na ni wanwi na kadbaman kay kisa Jesus yawan na ni wan marikan yabal kaba bako na ni daukras Jesus wansa yawan na ni wan marikan babako dogbya utin dia daukan babako laton laka bawal uplan na nira wihay sama sa kaka baha upli kay raya ka chance mo ni Jesus Christ rabalbia. Kuna man dia once mababako smalk masakaka, man dia once mabako ay sa makaka, man dira dog mapya. Mikilay kray naiwa saywan kara, brengkikan manani, kumibani wal nahastur kayam nina, share mo na ya. Dawan once ay bila holy kiraba, smalk be upla sutra bila isini sutra, please sutra. Kuna man, nahawar ka daw kisma ba? Latuan laka bawal dogs. Jesus patuan marikan sanah kidaw kaya ba? Para kumibanira dawan yam ni Maymun biya. Nayo saywan kara wanwalan wan kay kana ni kumibani dawan yam ni Maymun biya. Naha transmisyon kana sermons uplawalawal walbiya bara ay kupya kraug biya. Nahawar ka tara ba nah kidaw ki wan tawara berita kiwaya ba. Dawan yam ni kalaka mana ni walkabe nahawar kara yang pura sundra kumol prakam na para bako ng lain na takiwabya.
yawanay si katara hewan ras mabadawan tingki nahasmalkan ka yang rais mal kumabadukera. Wali na ni kumibani rasindawan mania spirit kam holy kirabak kubahas tur kayam niba kupira dimbia para baku sip kabya alki dadaw krakum kabya. Manyaw na repat once malkram sa dia daw kaya badawan. Yang naniyakan si papes na kunaman karni kamulay sip bang hikam na dawan berhelpuan mons. Wan pura suniman mihtam rami ay makisa man kupyam laka haka transmisyon wala kumrakliya sa lawan pragma. Puri suniman mihtam rami makis na Jesus ninara. Amen. Sutra saywan yam ni dawan mananiwal kabya. Radio La Voz de Dios yulam kahabikan na hasaywan ka painkirara dawan baku ibiya ka transmisyon wala ra ay kukipraw. Somos escogidos por la gracia del Señor. Somos la esperanza para un mundo en aflicción. Somos mensajeros con la luz de salvación. Somos luz al mundo y avanzamos sin temor. Yo iré a buscar, yo iré a rescatar, yo iré a testificar, yo iré a discipular, yo iré a predicar, pastorear y consolar. Donde quiera Dios me envíe, yo iré. Radio La Voz de Dios. Al perdido buscaré, con su Santo Espíritu salvación anunciaré. Con gran regocijo buenas nuevas llevaré. Con Cristo a mi lado de su amor predicaré. Yo iré a buscar, yo iré a rescatar, yo iré a testificar, yo iré a discipular, yo iré a predicar, pastorear y consolar. Donde quiera Dios me envíe, yo iré. Radio Ka.